Engineer Richard Mwebi na nche no murai ku kitutu cha Chenot kuirali bageri ukwanira serikali ya Kenya Kwanza kulingana mno mugusinga itoberete taite batanga ese kuligere serikali ibere chiarire kuchimaiga umugusini alenge wero represented ya serikali alenge wero recognized lakini asa serikali ya Kenya Kwanza njendo chengo mugusi atigere isiko na ino sikuligere gusie ngenjo to waka chikura gusi to waka chikura enusu serikali ene yonsi ekoira umugusi na wate enusu mukate lakini serikali ya Ruto tetaite karora mugusi ase biroko tu abwate te previous government tu abwate bo PS6 tugatwara ne CS tugatwara ne biroko ebinge muna Solicitor General biroko ebimbi yona yakamo ono ngoirali bageri gote byumugusi ndware gokora kende ikiara toroje nga twatigiru isiko umugusi to chamo tobegende kamo bajore king pini ya gusi egotokwanire bintu byanyegera ono ngamuna toko machikurwana ebintu byaitekire ase jieri bere chikurwana onyansi obokumia are kuboria abagusi ba mintu kamuranje to chamo tobegende kemo abagusi baito bali bachorera ase serikali na ubagwena tagotuongoza asokoleta abagusi amo na kabegende kemo na gufaitirie serikali ya gusinga ninkie konyora tutakiriri ritana rinene igocha gusi ebirogo byo gusiesi twatakire no ambibere OPS tonyora no ambitano ono mabiaji byonsipi ale kuirali bageri gotaya gusi ba mindo bachamo tobegende kemo umocha ni nguvu andekere turamo serikali na bego totumire ebintu bitali bike igo abagusi ba mindase mwabeta na bekira apiri nga kamuranje especially bali bachorwa na SES machogu tigali gienjera yokoleta abagusi yamo kera bono na rule serikali ya Kenya Kwanza baungana na abajumbe bali bachoru na baraibande baturangiri umukutano monene tachore king pini ya gusi era akwane ebintu byanyegera no moto wata matunda ikaro kurutamagena na ria matunda agotonya bono muna tukirete gatoko na kurwana ni bagitike gusi ndoko konyeka tiga sabari bageri nga machogu kora something musiesi tangiri abagusi ba minto tochora na totware se yemo pia mona bandu ba minto sogontegera